ahụ bone no omu ya se NDC aban we no enim ebigu ase asofo a wo siesie yinwan ne mponche physical wo dem no omu nyai enye wo madwuma no no omu kware omu invoke evil spirit the ba omenu mo Jesus amofe kan say asofo we atwa President John Dramani Mahama hono enkateboni bi akofre be honhom a edi saa asofo nachi owu honhom a metimi ne no aya adwen 100% John Dramani Mahama oye adwuma pa betonyanshe na adwuma se 2026 no be she na adwuma se ankasa we no de toto like anema next year 2026 asofo be ko prison pa. Oh yes, ebi so bi twani afilo man no. Boni asofo ni bi boni o. Oh sir. Hey, said Chief Justice Boni. Said o convert no o ka se ni twasenka. O ma atai sentence no 30 years. Okoma 70 years no. Atai years na aka no. Unyini pie no fama do boni. Oh yes. Obema bi a wo betene wonsa. Edi abo oba no we beast say aban punish no asase a wote soso no say ohin wo ho a untwa nesu so di fia kasase no debi wo di fia kasase no if one no e no be program ema wo ka say duabo bi da NDC for so enti ye ka say kwa waka say ko mo kwa toa na wo mkokoye ho amamene amane bia se ne beye no bitimi ade omo every saa enome no ase odifo ye fi akoye anche ben na wotwe so pepepe na owine kesi eto man Ghana e wo mu se anto NDC party no de na so eto man Ghana bra na NDC party no ewo so ebi mu attribute saa owo na esi ye no to party no jese as a party no enum ne sem bi wo party no so party no sunsun fo mu ne bi enkoye fama NDC party no odifo eduabo na wo kan say da wo so ene ne na no si wo ewaki ene no wo twaka bia na ene no ewo twaka ene no wo twaka no omo eye juma 24/7 because who say ahun bone no omo ya say NDC aban we no enim ebigu ase. Okay. They are trying as much as possible, say, Omubema Abano enim eguasi, into say NDC for a solid. Because we said here, okay, no, and yet Omoa ewu yeno, and yet NDC for one. If you can NDC ni be a and the American, yes, bit possible. Now, duabo dano na me ka se empinifo kraku ebi se baby ya chechire aboa no eho ane den ijano yesane no endi sufo enso ne waka minim asofo a endi sufo ene wo mo ebo empire minim asofo a Endis empanyifo no a involve wo amamu no. Okay. Bet be de ade ba ko ameka ne se onyankopon onai bibi edikwa. Okay, can the book of Amos chapter 3 the verse 7 say na onyankopon tweli ampo enye bibi e wo asase so age se wadan na intasemedi ne nko adifo ansa. Okay. Osune ne mekasa yese omu nko antoa na omu enko kankyere wo se eye general Melchizedek aka saa asem we se ye mra enti de twa se ye ne ye no ye omu koye eduvia de sofu roja ka se obia enye na afamu de na oman no empeja no Christopher enye won de Christo ma ya fa Christo emba Ghana no na yesu ye nyankopon dadao. Okay. Oh yes. Na Africa, especially Ghana, na yesu ye nyankopon dada. Eso na obi enkuwia obi eyere emfa no. Okay. Beni Kristo bae kwa obi fo obi yere.
Mamete da se fiti ebra ni yi wo Kristo sumu wo memo frase na ba no na menti se sofo bi etimi atwi kontitwe ma ekọ de yonko asole foforo ho ekoko entokwa se wakaseti ame. Okay. But na yesi yesum Kristo sum no yehu sa na yema no. What de mechro no. Enti de meka ne tietia ne se NDC fo entu sa na mo no. Na otu wia de odifo roja aka no so no obi anye na afamu de asofo a wo mu siesie ayi nwane mponche physical wo dem no omunyai enye wo madwuma no no omunyai omo kware omo invoke evil spirit e de ba omanu mo asofo bebre ma ahohomone e ba omanu mo ene ne wo kan wo ne prophet Jesus Amofe ebe ya adwene se wo se asofo atwa ye mampani ho ahia no ba ko bi ewo mu a aza waye katebone na wakwa akofra katepa oso wo ne denam ena ode ne kwakọ bot ye mampani John Dramani Mahama ode ne kwakọ botale nza se ono ne koye no eye hawo amane owo ni ade na ode koba papa no se be ye na papa nanim bebu azana waye ne ho han bofo ena wakwa akofra nyantin o se Jesus Amofe ne be kan Jesus Amofe Bishop Akwasi Apia. Oh yes, menene ya adwene. Oh sir. Menene ya adwene. Ene na so for be na possibly betimi ayesa. Oh se now no or the betu dwa se empanyifo no emfre no. Ena me ye sure se so for Jesus Amofe. Waye adwuma na che. Ena ye ka adifusem a do ono so betu enkrofo bi. But no comshe accurate. Is odifo Jesus Awofe ese obi di owuo bofo ena eninam President John Dramani Mahama hodia ene itwa se NDC fo no etimi efre no. Okay. Na o capture mu screen se software bon pamon free mochi. We say unity way. And yes, sofu biana me fana damfo. Okay. And yes, sofu biana me kono me kujina na property so. Okay. Invite bebre. Na ansa na me banama bon so mpaye. Amo so ne me akasa se tuanamo. Okay. It is Jesus Amofe can say asofu we etwa President John Dramani Mahama ono enkateboni bi akofre be honhom a edi saa asofu nachi owu honhom a metimi ne na aya adwen 100%. Enti ono Nyankopon da na di e kire no enti no se owo the ye bra panyi Julius Debra moye because obetimi afre no o man panyi beti na wo mo apamo saa owu bofo no mi se ya memeti we me yankwa bofo. Oh okay. Se mi se wonkom se wubewu na wu a eno no enkyere se ne ye odifuo there's a condition bia ena ho de a etwa se den mitimi ye ho adwuma. Okay, that's a company go ha condition da ho ntimi ye ho adwuma. O enkom se ndo ha condition da ho eno no ye ne den a wo slema nipa ne se den kura obewu. O da bi ha se nipa na kase me bom paye owu metwem na se enipa no ewu a sofo no we doom prophet. Yes. Say bia any condition said that one be to twem kra ntwa. De bia no eno no be ma nipa na hu straight. O just o be ma nipa na hu say this prophetic word no there's a condition attached. Ena udifo bisubitimi asyenkom na wakachiro se bra na menye akwankyere emawo wamma na uwu a wawie na afamu de wanhya nkomtro because ne wonye ma etwa se de oye ede efa ho
General, sorry, apart from the aboya waka he said the NDC force, who can say what you say, a home ne person mo ya na NDC party na nimgu asini bisa say e dey na NDC party no aye ye nti a home person mo omani mo asini. Oh say ye papa esigu enkatia be kan asembe. But mum de me hu ye no ayi ye papa esigu de do time do timi yi like nsem kwae. But ebi atage saade no. Oh say na or my speech be and now obi use word be say Even if lives become sacrifice, they really power. aha life. Okay, even if lives power. Yes. Enti say yes saade and I will say young fellow cry into enchen no. Dan no na me kan wa say politician be anywhere or what enkwade we ready mu. Into all the politicians, obia baby okoye. Okay. Into yemfa brebe no enkoma eye President John Dramani Mahama pe se ono na abeye kandifo into ono ebia aye ekoya ye befa so asane ye ma no wo ni nyina no ebetime no ye nyina waduma ye omo gu parliament wo se die no ebi dwan ni free mason ebi like eye oh, obia wo bebia obia ti se okay what you say nti ebasa yentimi mfa brain baako enkoto baako se esimesi na oye candidate nti ono ewo so nti ena saa ne ma de dey ACC but adie bia aye tokuru na ededa NDC ono etwa se etuatua nti obia etwa se oye na famudie. Any one more choice NPP for a chesu from say a beya already before or mining enye peaceful as a whom you show web bayaning nana ya magana phone strobe said and this part in the baby in some is Diana yet in Tiamo Mokon NPP. Oh, what is a seminar? Ayada black as a spiritual NPP to me biasa and our moon yes sir. Say MPP na womo ekutia NDC yeah spiritually say womo niema wemu no mind munye here is penifo say sasunu mi no ko a ensensan no ne huna mane say no dia Ghana fo ne be sofa enti no na nado wo na enipa ewuye na ye NDC fo na womo so ema enipa de wuye okay o say Ghana no unim nyansa ye de kasa obisu nim nyansa wode tie obisu nim nyansa wode famu aba tinyese wo to no anu awonti no dabi asemu a enkomo a yidi obi befa ni nyansa sem obisu befa ni nkwasi asem e wo se de obi tie na asem sifa what you say enti ye se de ne now ewo epaso na ye de omubu baby obomofo ne na mpo apaso aha yes enti no NDC ebere de na aba se bio NPP ewo power so ewo ensem bibira yenia bema sambijanfi kan ye okay basilita omukanze basintale okan ye Sam George kan ye okudo tobrapa kan ye enipa bebre kan ye ewo NPP breso etimi de saade ne de eye akeka etwa se Ghana yema ye ni ebre saade ne ye spiritual yanko by spiritual okay eye physical discipline yemfa discipline ento ho o man be sabeja Sabre baby Ghana you na no sha a spiritual fight physical fight and I say it from Ghana to say both spiritually and physical Mr. John Dramani Mahama or ye dwuma pa but onyanshe na dwuma se obi a oye dwuma no nyansha onyanshe na dwuma se 2026 no be she na dwuma se ankasa okay we no de toto like kanema mabona umpaye okay then who ye before
Oh, me di bi kura tuja. Na now no make physical asem. 50 next year air kono sanitation and kasabe bagana. On one kasa abai mu no. Ofa kubu obetem. Okay. We are suffer now ye hwan obetem next year 2026 asofo be ko prison pa. Sir. Oh yes. Asofo be ko prison rough. Ebi so be twane filo man no. Oh yes. Boni be no medi omu dwane. Oh, o medi boni asofo ni di boni o. Oh sir. Hey. Se CID for e di nsem a wote. A doctor for ni nurse e di nsem a wo. Adifo e di nsem a wote e di babonten a akobi antimi ntra Ghana. Kobi abi free Ghana. Ni pay di boni. Ni pay di boni na nsem wo ha wote a na wa mane. Abusia ensem ni bi wo ha wote a na e wo sawo munifisi bi wo ha wote pe oyembe hyew sarabu asem na etwu ti so no musu na odigusu ye ne General Melchizedek na edin komo sabre ya bobo komo ne so na be ne nansa na abusia video yi air trendy ene Ghana fo bu afuye pa ne titiru ne ema empo emema ewom no krase we die adabraka entwaye ne nyina ene papa bi a wo no wo kire na hoden e wo ne yere so na abusia wa mo ne keke wabo oba no apa ne ho de jaba bisi fienfinfin ama oba ne penifo sɛ ne mu akwatere kwa 11 ɛna ne ho nyina ɛda so na we no ɛna amaga na fo ebu afuye pa na me ba general ho na mabisa general sɛ general video yi wo ye bema na wani bo video ne so na wo sɛ oyonko bema ekura ba edigina wo ba wa ne ho ade so ne na wo na wabo na de jade ne si pe fienfinfin sa me a wo me sɛ fam ye den na ye ewiase a metie no eniema mienu ena ama mewura ho na mama suda first one se menye duane ne si manim na mi bedi na mehwɛ sɛ de aduane ne tie na mabisam me ho sɛ enti obi so anya de ono so ebidi sɛ de musu manya bia bi bedi na fitie no pa bi si anwumre yi obi anya bia ono so ebidi ana ne kai sa de na nisuo egume edu tembia aduane kwa mitimi jeedi ɛna de tosum you no ene ade a mi hu ye eye enra sɛ bɛɛma mua na sɛbe ɔbaa wo fe ne say yire na one no awuma na utimi ebune free edem eba compound etisia bonten ahwe enhyedo na utimi ebono naked sa ebono misuye obesu na netwa so no said Chief Justice Bonnie, right? Said all coveting or cast in senka Oma atai sentence no 30 years or command 70 years no atai years na akano unyini pie no fama Mina odi sa nyambranse mwe. Nya obone yere no. The obone yere. Oh yes. Onyi atayi mpi. Said only atayi mpi because now no emremu no kire say 30 years ne twase dey. Odemano. But because of trauma no 70 years. 80 years na aka no. Onfa Emma abrantie na man na udi ne yire abrosa na unyi atayi empie sene atayi mfi ne wanya de man de ntika ne ensan ma abra papa yin 70 years no koka atayi o there be ene me amaye appeal am atayi because now no justice na anya fair okay what you say enti no now no atayi no misre no now no abayi chief justice baby ana owo nyankopon apeja no
Okay. Economy. It is Slano. On for years, no, I can't farmer day. Atai. Papa ya wabuni. Yes, on farmer, Negreno. Obeme be a wobetne wonsa. And ya bo obano. We beast. Oh, yes. Obeme be a wobetne wonsa. Se oba, ebia, oba, afa, wachino, acheno, ana, wanye biani amao, ana, oni obi kasa, like, ube jine bibi so abono. We beast, there be. It was ye do koto baby, na ye campo. Debbie, won't me, sir. Bema, wajini mudaho. E debe mpa ne be count. Oba, uneneshia napping. Utie e yina weche na, udifo, enye first time a wobo obani. E yade a wotaye. If you hope for kwabi interview be or say be a pepano pani tenants na enya arguments na abante bi na na ere no koka no de tenants na so no de abane so na wapono na ebi kire se be ma no kwa de ade na oye ye ne ye konje se ekwa bi aso enye but as wo mo blemu oba no se enye baako enye first time ni enye second time ni wabo baako abomi no abomi ensa ni nyina oda so te wo gide. Oh. Oje de no mi kan no okwa asole Okay. ne sofo aka kire se awale jaye nye decide da it's oh ma me ntra be ma ba ko hu na me na enwo awo ha no emwa na be ma no e de wo fa ade a eyem udi wani nyina achi no idura na joa samema no so wo ho den o chiwo to so o fa wa untumi nya no obe fa wo mu se den wa yo with the ink wow just say wa fa wo mu se den wa fa wo si atin sem sa obi wo ho no ma me de me ka kire oba se jai ukunu no kuku jai no eye wo enye nyanyame aka bomu enda de toso asem de aka de toso mi no so no your spiritual word. Okay. Itimisi na yasoma bema manaba wabrabu or your agent. Ombe walo and say wabrabo na unku. Itimisi soma or baby spiritual word. No wakushiano. Uhun to wabrabo mu da. Itimi me ya counselor. And yes, oba ya obe cancer na mema me yidi subanye na me kuno me go into details me catch you pray say maame jawale no papa jai awale no eto say awale bebre wo hodo mu a ebema heaven abo enkrofo bi. Okay. What awale no ase wo se ni kuma pie na oba na de ma hye no Nelson Katadi a piano or bar would dimika quality, Shiano. Nelson a quail or first one or ban at Tientino or ban and say, you cool up with one or bar, none yem. Minim or babia was this a muku air ba me who cry. Mukum fame and not that. Oh, so me no food that. Oh, yeah, I was a tribame. Na papa. No jawosa. No jawosa. Ya tinsem. De menu enyema bi ho no a me fa physical na mu se e yesu ne ban ni nipa no a jawade no se ye spiritual me hu kwan a be fa so a ye bebreki saade no de ye firi ho. Odifo wo dey for spiritual dey yenhwe spiritual implications a e wo mu se me ba okay me mo bi sa me sa asem e ma owure emfi enti we no se aban e punish no asase a wote soso no se ohin wo ho a untwa nasu emfa kru untwa nasu wa bomuso di fia kasase no debi wo di fia kasase no
and the master no kana as a way ya na ka bi say spiritual implication ben the wo okay they say who say assassin dey the fia kan assassin but oba na wabɔ na de jasa na wo de na fa kwan ya wo so sa no spiritual implication ben because omwo ma yes enti emofra no e de na benyo so 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 sa break oba na yesi wodwa na ehu bebia wo yes spiritual implication no wodwa ne ho sa no ye wo ahonhom ye from regionaye ye wo ahonhom a omo enenam even self oba kora no se wonam na wabi wo yefu so like wayi wo ho agu ha ye wo spirit a omo ebowura no mo process wo okay eno enanchen se oba ebedwale wo petem ye wo ahonhom a obowura wo yemfe no ento nchen ene saade wi ya beast no eye negede no ewo implication say ebeye ade bi a o say de ya dwen e ka kire ye no eno ana ye ebema woman no aye timi ekune ho apoison ne ho obetimi aye ne ho bone because ade ya ye we de na e twa ne mfuni kire no de niso na twa mfuni oba no so mimi hu na chotim so form pa oti ho kra wonye oba afo ba wa wo mienu ete form kra oti form kra po na be ma na be ma ne gira ho na be ma na so oba no oti form to say onye oba afo oba obosi because me hu man say the video no picture but we said here na china ye tetre ne si wona timu say odifo oh say you nyam ya body eti we dey nya bone yes enti no implication no high implication high enti no say woman no mesre say impanyifo emben no ba bi wo bia no nim say mo machine so de ekwachiri impanyifo emben no mo like omo fa nyame asem ewura na no nyina adwene emfiri ho enye se wie social media forever video naba empepa da se bia beto so ade ne nko betimi afa kwan bia nko be we ne wo bia ho what I say enti no woman no we spiritual protection seriously but papa ne de omun twa ne so na etwa se me tra mo fidi so egu awale no okay awale we kwa de oba odifo wona wo si wo tena fidi so gu no na me ka se magu no kwa nkofo be se na wugu no ba kohwe like nkwala no bia kan se ya se wona wo kan say but when your first time we na aba social media ne yehu ye wo bebre wo hono mo a ebeba news wo bete se be ma na ebu oyire no yakwa akoka na wo ba na asan akọ no akwa pacho me se mia no wo fa odifo wo bo ne yire ema promo for say dey wo be ya hwe ni a wo da ku ba ko be da bo ne wo ba bu ne bia na busan fa ba no ma be sesi ena wo bo be twi ne sutu ena promo for report e omo ko report ne ga chi be ma ne ko ya na yire na ko police station wo say enye tuo na me ko ne twi ne mo me umbrella ena wo twi ne ma me fa ku ku a wafa enti we say dia be oba no we nye first time abe ma na bo no e ya de a wo tie but what ho obi ti aware na say ono so for the same problem ye bu no what ho e de na ye ka kire sa ma they say sa emma ni nyina no woni obema ete obema onfa asem enche oba wonfa asem enche debi kura wo ye mi say bema woni ne te se ne bufu a ena kura wono enna na opanehyew bema woni ne te na otimi training sa ebo permanent tosom yensa jano cause no one develop na fe no one day o twauti o de sekan awo wa bopintoa bema de sebe oyiri edi ensemfo a panse
punishing one pem. No need for no punishment. There be punishing yes wo yamana ye ne dewu. Oh, okay. Send no so wo twena so kwan bi so no so new. E me se twena so. Twena so. What you say? Okay. Enya wo nsa na wo de e twen na so. O member ye no, wo be kire wo so. Se gade a ko ba ko pena no ho tona betim na ko ba mi so bre kwa wo mre. O pese. O petra na owan. For nya me de ne ka. Okay, obi de ye ka. Eti wo ka obi de be wo de ye ka. Etu hwa se na okọ 1 na wakọ ne 3. Okọ ne 3 na wakọ ne 6. Eni adwaye kitchen veranda so na dia panese no. O panese ni wi abese 1 month o nko ne ho bi na dia panese. Okay. Sabre de odifo ye de enkomo no esi bibisa se ne kwakra enese. Ne kwakra me de ebeja eye wahwefo enese. Ade bia ye wo asase su bia no yenka mu se atemu ewo ho me dance. Amen. Yes, that's it. Babusi I General Melchizedek ena edi enkomo no. Best say do comments ebeja e wo comment section go e de amami. All the social media handles no too much GH. O subscribe like it, do share na before so any bia me that's it. Say bia so me ba wonya bre any adaje e de hwe me din e de dark gold ye be say share.